Aleluia, então está no nome da também. Aleluia. Praise the Lord. Aleluia. Sa pag tinutulog natin ang bigyan ko ba kaya kami sinigay na sa akin ng sana. Aleluia. Ito na kaya ko wala tumay back. Praise the Lord. Aleluia. Nasa wala kaya right. Kami sinigay. Yung bigyan ko ba dito na kung nada buliga na sanaki doon sa sayo. Ito ba tipo taki ba na boss dito no. Hallelujah. Yung nagtulog ka matalo ko sa sito na sabi gramo ba kalemo. Ano mo takila na boss na nagkalo. Praise the Lord. Kami sinigay nasa wala doon mobile. Hallelujah. Mabota. Ito sinta tiko dala. Hallelujah. So na and that would have a level for the song. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Matagal is somebody will go. Whereas the sort of me. The dog can let it to in the Kamisidai. When you go to my back to some. Mukabila, while you want to go to the Kamisidai. That's a level. Hallelujah. We get to let you guys and call a walk. Praise the Lord. Glad to be welcoming tonight. Thank you so much for coming. Praise the Lord. Hallelujah. Bless you, my brother. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Sakti na makikiko. Ang doon na wakala ito sa alam mo na tayo tibay ng loob na naman ang katubay ng mga ni bully. Ang mga doon kawantan sumay ba doon lebo. So kawasan tibok ba ng kiyada na mawag na katubay sa weekend. Kasi nila. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sabi extend ang sumay pa na school holiday. Siya na po lang ba na bully. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Kita sama dengan Allah. Hallelujah. Doa Lord tu ciri botam. Jadi kita kita tu boleh nak habis semua. Kalau babi wasebi. Usah krisis terbaru mot. Kalau beli kita tu nak habis semua. Babi wasebi tu tikila rusa buka dua, kena puasa buka dua. Babiu, kena wasele mo itu. Kospei sabla ko babiu, kena wasele mo itu. Tikila rusa buka dua, kena puasa buka tolo. Essa política que ele tem na sua língua, se ela ele bota agora, greve Milimay. Ang seven dulu kinumpin ko malang, dulu kinumaki sa kaliyaw, drama, na sa nakam na may tumami, sa kinumalalang. Saliw ko nga na kaliyaw, sino kaya, dumi na kurang na, kimanya sa galing ko kukunin na tamuni, kapag sibira na keboro na dami, kita kung mana itu ba na dami. Yang kau menggay kuna beira, ausa siyang sarin kilay kendo, bulaktan beyaw, kendo sa daw kita kaway pawara. In English, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Then he will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, and done many wonders in your name? Verse 23 says, and then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Amen. Praise the Lord. Quando ne tutuku, quando mo mula, me da loto tiko, mula tau loko, e da numa tiko ni da sarawata na mula ya, da ne tuku di bekia da tikile ko sa mula tolo da lato tani be ya au sa sene kila ikeno to
Porque eu saio da câmara da água, na embala da. Pessoal, aleluia, aleluia, bisa. Laut itu mai, betul betul kalau kita bakal di sana, non da bewe kadi, kita non da bula waktu kita kalau praise the Lord, kita orang barmata, haleluya, praise the Lord. Betul leso itu satu orang itu mai, terus satu orang itu mai daya beri babau tay, ilo tu bak Kristo, itu sa kita lo itu mai kira, jadi kita sih sawati, haleluya, ini ada weekend. Na muna kaya bale raw kira na muna kaya desse ngalete se di dele sta pipi muro di sera di birita hibilaka se mo rota hibilaka na rota yabu di bambau tra que se rota yabu di bewe kali bata kaya kulu praise the Lord wa bana buda metro watu kina na kola di bambau tra ni rota buda bata kaya kulu se será sabiwa vitória real esse espírito se tara com ele não pula de rau aqui da queda da vitalia da daquele mulher da lá pro durmatico aleluia da seda mo do limpita não da bela cani bate aquele da baka maling tá baka maling da com bem batu aqui na praise the Lord era bitire que não é para cada era tentua água lo também vai cair na canoa com o bico praise the Lord quando vai na canoa tá tipo água quando mulher burro porque não tem cabeça toda a água e te botava sabe toca na sabe fica do diretor ué o eu também boa tolo e aí sabe a sanel a sabe que para está lá né mas ele possa digo vedere che lo buona poi un bossa dico vedere sa lo tu dico e bene bossa ci va vedere sa lo tu dico questo che vai tarra che tu la da va da camera va da mata go senza ricordare se lo sai e bene alleluia non avete solo con la raccia mai questo non è Levanta ele pelo vai, vem para testar aqui no vai, para testar ela tá por outro salário, para testar como é que demora a cabeça da ele, para testar ela tá, levanta ele sal de maço, levanta por aí do seguro de calor, baroloia, na bioecade binária, praise the Lord, ele é o da becada, ela está sendo o que aquilo não é voltado. Ela sabe que aquilo não é pula, que não é pula. Ela vê se está querendo dar o lado que vai no. Por exemplo, que vale, que não é se salama daqui. Da cai da roda vai vai lo, que não pula da vai pula da ali da vai mal. Ele não tá pula que ele, não tá pula que ela que não. Foi todo o Jesus Cristo. Ou toma da lá de vai com a bicicleta. Ou tu se leva da ali pula da de aquela pula. Praise the Lord. Eu uma questão aqui. Cadê o taxi driver? You see the thing that as fathers don't want to come and serve your God because you people, you people, you rob, you cheat, you kill, you don't pay the tax. Sabe? O que mudou o salário que ele te mandou logo de novo. Kalau cuma pada tu isi kata, mai suruh makan, kau cuma dari mulut tamu, ia nasi kau mana waktu, kau pergi balat tu bau tambah tu, kau ada taksi tu lagi roh, maka kami tu cuma apa, cuma tu sini bulat tak kecil, na bulat itu dorong bondong bulat tak, pada kaya tu na nombor bulat tamu selalu dorong tu kilo, pasal yang masa tu tu pun dia orang, jangan kata kau sebenarnya bulat, kalau bulat sekarang pasal bulat itu. Vela, parece que ele disse. Quando eu trabalhava no Kina Bandaka, praise the Lord, Bula mesmo caiu por aí, mas ele tira, pegou um muro de sol e bacana isso. Lembra sol e sabe que tu go, ele bem vale do que o assim, mas bola tá muito. Sabaca sama dari tabata, kasi na kaya mo ay mo.
Praise the Lord. Hallelujah. Usala nagrewa medito sa society ko kina na may kaya na. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Tatatakan dua, wawin, pagkaiso niya ng tao, wima tamay, ruwa, tolo. Dahil luma na kaukaw sa luma na yautan. Luma na yautan, we? Na yautan mo ko, ikaw tamay na kaukaw. Ito rawa, na yautan mo ko, ikaw tamay na kaukaw. Na kaukaw ko, iti mo mo, na kaukaw ni yautan. Sini kaukaw mo tamata, kaukaw ni yautan mo. Doon na bulan le, kita kami kinalago na kalawin na ako. Merawa ni data kama kinalaga di bega rami. Sendau tukuni chisue. Ya na mulai. Siri sulia na kalau. Na yaro tamu kira kokori yaro tamu. Merawa kini ni data kata kau kena. Bisa kita yaro tamu kira na kokori. He never met the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit, so that the preacher can show off about it. He gave it for a reason, to be a witness for Christ. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Tingnan mo may babe. Ano ito? Hindi ko alam, tingnan mo may babe. Tingnan mo saan nga may were. Tingnan mo saan nga may were. Tingnan mo saan nga may rara. Praise the Lord. Jerusalem, Judea, kay Samaria. Kasabi niya kung saan ay yala-yala kayo buru-buru. Bigyan na siguro na mga Facebook account. Kaya na Facebook account mo, ay na nung tukuli chisu. Bakit na Facebook account ay nung tukuli chisu. Praise the Lord. Hallelujah. Kung na Facebook, inubita ka ako. Ito sa iyo, sa ating pahingin natin, inubit sila, bina na minutes. Bina ka ako sa ating sa pahingin natin. Bina ka ako sa ating sa pahingin natin. Bina sa ating sa pahingin natin. Australia. Kaya mo Baka yung attack. Baka yung attack na nung Facebook account. Kung daw tukuli chisu kina. Praise the Lord. Daw tukuli chisu kina. Ako hindi na natumaki na siya may matanggalin yung sa bitaw no. Kasi ito yung mga mga. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Sama tatansin mo. Doon tarong, dili kayo ka. Tuloy lang kayo mga sa ito po, ruwa tolu. Hallelujah. Magandang pagbulat ako ng kospel na pagbulat ako ng bulay. Baka nung ako tigil na nakalaw. Sa taon talaga nakalaw. Sindo ni kita mo yung bulat ako ng bulay. Bakalaw. Ano na nakaukaw nga matamat. Pero kaya yung duwa rin nakaroon yung bulat ako ng bulay bakalaw. Ano na nakaukaw nga matamat. Naman ako matamat ako. O kaya nasakit hindi ko. Para daw tukutukuni ko yan. Wayang ko, kito na kamaya, kito na kamaya. Para kausap ko marinong masuro, lolo, pasang ako na, kasi tukuli na kalun. Ano tukuli na ko? Daw na kay tukuli, hindi. Tulad si daw kay tukuli yaw. Daw na kay tukuli yaw. Kuli chisu.
Sale pula casa ta buti ko sa wa ya sa mule rami o ko sulia mana rota mate ke no ko ko haleluya sulia mana kalau da rona rota ke no kau ma berani ta tukuni koya tu na mo ya kai iya praise the Lord da tukuni koya kalau tu nak agar kita kena bisa mengatakan kita kalau dalam pula aku itu bunyiku. Dah orang tak boleh nak mati kau ya. Dah orang mata tak cisu, tu nak cisu, cisu. Dah orang tak boleh sih tu bunyiku ya. Kau nak tu kuniau. The Holy Spirit will speak about Himself. He will speak about me. Dah kata cisu. Dia berasa bayar na ya orang mesti tu bunyiku ya. Dia buat apa itu? Kau tuan beli gambar komunis soso. Kami biar, ya kan? Kamu suatu kali kayak pol mata mengalih lain untuk USA nak kan? Sebab sana itu dengan membuat untuk terisuara kan? Ada yang lawan mula mata kayak cisu, praise the Lord. Haleluya. Dia taruh, kita sistem membuat. Untuk nak kamu melihat kita taruh sama kata cipu sorkai, praise the Lord. Haleluya. Nama tadi taruh saja cipu, itu ini kamu katakan 2:5, Acts chapter 1 verse 5. Bila kata mana ruat tol. Praise the Lord. Haleluya. Go e sono bossa e bossa ta la tura o cisu e vei la notizia per mi sembrare la ora che uomo mai ma dava ya la tacca vei ma dava ta la vei dava la cisu e dava io allora tutto il che volta per caccio cisu e dava era partiste che era tambe do do na manua na do na tu sasara que essa aqui na e só le vengo para Cristo pero da pipe tá isso tá aqui todo era this is very important for witness para ela disse ela sabe todo contigo não vou mecânica não vou pula tá não vou bacalhau Kaya você me arrepende de estar era Kalau yang tadi mana yang kita dalam tabu, nombor level di masuk, nombor level di pulau kita kalau terus naik tadi kita bertanya ini. Kau, you kau yang bakal politik, sino ikut sino. Nak kalau sangat batik kau yang orang yang tabu, betul kata orang kau. E non la chiede la calù, la bossa e non la calù, la illumo e non la calù, la vita lai e non la calù. Questo no? La vita vive e non la calù. Dico perché io sei cassato in torno a un uomo e magari lei non la ti chiedo mo. Cacchio di voi non la chiede la calù. Questo no? Si non dorme dentro doon kata ko kaya daw na shuwa ni takataka ni nakapatid na karon nakapatid na non bulan na mas alo pergi daw shuwa wala ni nakataka tore to na nawe ito makasano kaya mo to baka bibili na katagila puro wat kay siya po ito kaya ata siya baka bibili na katagila ko masana kalau baka bibili na katagila marama di natakama na tanang ni migran sino baka bibili na katagila na ibigala sila Kelly sila Sembuli sila Belez baka bibili na katagila ko mga putar na kakan nggak ada kinubuhay praise the Lord haleluya baka bibili na katagila kalong kaya baka muna di ko kwenta ka pag di ko nakakita mo kaya pa kakita ng Choli Costello Choli wasing put kila lima kila ito na di ko asas sa sena ito nakasataka mesini na kapo kola praise the Lord kasi ito nakaiba mesini na kapo kola
Pagkakala, buka tingin mo sa bulo ko pala boss sa ating mga kinakaroon ko pala boss sa asin. Pasok ka lang pala boss. Okay na? Praise the Lord. Hallelujah. Nakatalang doon walong, umilang talamada, huwa, tol. Praise the Lord. Nakaba ito kuna, meron ito natin sa pelo chisu niyo ito na dito ama. E nangana e sombuti ito, kinanayalta. Naradyo ito. Nabayako ito, sombuti ito, kinanayalta. Nabayako? Iyo, magsakong tali mulong light. Turawa ka na ko. You need the power. You need the power. Praise the Lord. You need the power. No power. Malu se senso de effect. Ano mo daw tukulikon. Praise the Lord. Ba't ang bulat makalo. You need the power. Kita. Dahil na mga alam na biba ko tayo ikalo. Praise the Lord. Ba't ang kango ito ko lang kaya ng merda. Kango ito ko lang kaya ng merda. Praise the Lord. Nagmula ba tayo sisu ito ko lang kaya ng merda. Ito na tungkay, ito na posa taki, ito na bakaw na ataki. Praise the Lord. Kako niya naman ito na may lolo kami na ito kay lolo ko. Sena. Ay malulya ko ito kay lolo ko. Praise the Lord. Iyo. Nailaw naman kay Jesus sa ikaraw na ako. Praise the Lord. Sa taon na naman bimbar ko, ito na naman bimbar ko, ito na kalaw. May dati ko na naman bimbar. Yan yung sa ating may lolo ko. Di ko sarang bakal dua. Kako ning ito, kako ning may bakal tabara, bakal taratara. Di ko sarang bakal dua. Garani ko sarang bakal na. Praise the Lord. Ba't sana kailangan na doon sa mula nila sumunod ko? Sa mata? Doon tao? Joke? Hindi ba makakamu na napagpis na hindi pagpis na wait na Okay? Nakapinindin. Na pagpis ko ng why? Bago ay mariting tigo. Okay? Hindi da samay. Hindi samay na nakalo. E da samuli na wenya wa chisue. Na mula somo na na wayo mo. Ang mariting tigo na mato chisu. Na wala naman ng wayo mo. Na tulad tayo na Kristo. Praise the Lord. Okay? Panginoon, usapan ko ng bon. Pagkisyo na ang tamo. Wala naman mamasitay. Nanola yaw tamo kinanola kau ma. Merawa kinamekena. Menda, nakaba nanola naganak. Nakaba nanola kadi. Nakaba. Mabikasa. Sa tubo ito ko kabikena na po ito. Kasi, we need the Holy Spirit to be able to live the Christian life. The Holy Spirit, you won't be able to live the Christian life. Sana. Can't do it. Sa torna ka mo. Everything is gone. Sa torna ka mo. Wala. Kung sa matatat sa pagdikan na, praise the Lord. At nakadalo ko na bibako ko at iniyaw kami. Naralang bulat at kinenduan ng bulat. Pero koni kau dua ngaki dalam kami. Nanti dari kita dapat bulat tadi bulan bulat. Orang-orang tinggi kita nak kalau. Ini saya tu ikan dan aku kau dia rotan. Merawat kita di dalam kamar di dalam bulat ada bulat. Orang-orang tinggi. Misalnya. Saya nak ada soal saya. Dia baik. Saya na mwana nga usa sudu kila mwana nga usa kiko michisu kila mo nendo tulanga no mga mbula o sa bakila ci di so ka sa ti mutata wolu mo ay baka mal wala no mbula ikasa ra usa tula ni onda michisu o ni giri ki tula wan no ka mu ye yo sa ra usa tina na vedi sa ti mo gande mo wili ka dai mo tam ka ko ni ko ni mo sa ci ay Sarau itu saat itu dengan gangguan membeli kalau bossa,
Sa ating mga nangangana mo itong Bimo Soti, dapat ang godly characters patuloy ito ngayon siya. Kaya kaya mo, sa ating mga dona ka kim, nakalura ng itong bulo. Praise the Lord. Iliw, gaya doon ang yung Roma na nga ba, ito ba, kaudana at nagiko. Sabi na katasara mo, bulo-bulo na nagkamo mo ka. Indo sabi ala ko biko sa kano naman. Mo iko sa ko ba ko post niya ko. Laman ba sa ka tingnan na Facebook ay nang wala. Sabi sa na. Ano. Mungkin to sa na mo rin. Ito may bulo ko bulan sa kanila. Yung awa ko may kere. Ang sotang ba yung misala ya o kay right daqui no musila ya. Mas sa sulit sa tingnan mo ni ke. Si ko minta kay kere. Kung ali daw sotang mga market sa imiga. Praise the Lord. Orang lain kan bisa bunuh mana pura Yesus Kristus. Orang kakek-kakek amen. Tahu kata di mana kakek kan? Apa bersama tu begitu na rumah. Usah saya soal jadi kawai takkan. Betul tak? Sabi sa tayo. Orang lewat tu tol, dulu tu tol. Praise the Lord. Sa. Tidak boleh pakai wanita takkan nak keluar. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kalau bibir ng bulan mga bumalik. Mula mga buhay may bosa mga tamang tulanguan no madami kere kan may sok sakat sukat to ugay baka sakat tinira mga sakat mo iso may pera wala nga ni sa ating buhay dali bisa nga layas-yase praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Paya ada sama tukunan sa selika. Kita dari bes talemo, kita may blender makatiko, ila sa weekend. Yan na ray ako tiko kita, ay balulemu. Praise the Lord. Pamatakan nila sila mo. Sunday sa nga. Sunday ko na kaya sa. Ela sa tali weekend. Di ko na tu bloka furu mo tiko kita. Praise the Lord. Amen. Lakad natataro. Any question? Rights. Nay. Okay, acha right. Okay. Dio total berjo dutoso. El que rua, nagawa tukula at tikida ongo. Okay? And ang matala is di komi ikaw ko ni kalu. Nagawa na kila risa. Bisa natin mo na ikaw ko may wala kalu na. What is the result of receiving the Holy Spirit and the power? Namanya, nanti tahu, tukuli kau. Kau kami tahu kan rumah mereka, kau ni tukul tali dua kaya. Hingga kau tadi udah orang gospel, kau tadi tukul tali dua kaya, tukuli cisuma, amen, tukuli cisuma. Praise the Lord. Kibala ko, kaya lolo masumay. Nanamula ko may loto. Sa nanamula ko may bundal. Sa tamatala na makara. Wala ka lo. Kako dito tukutuko na lang ang program ko lang mo. Tukuli ko na. Tukuli na bosa. Tukuli ko na. Nung lolo, nung masu, nung wilo tabu. Psikologa bi. Psikologa. Kamu tahu dalam kata orang mungkin, nobody has to know it. Nobody has to know it. Just keep it to yourself. Nakaya na mo. Di sabar ko na mula. Kaya misalnya di lain ang mula sa lain mula sa kada ba na yung kain do ka. Do la ko ko may bago ni sal. Kibisa kinasa tawo ko do maraman daw masu. Do maraman daw wili bola tam. Salo may mutukan. Sakile nga. Não me possa, não me wale, não me pagarrao. Quer? Para que não tá bem, vai tomo. Não tá bem, vai tomo. Por isso, então aí como não tá, então mata bem tomo, tá matando, tá no sangue. Praise the Lord. Holy Spirit brings order into our lives. Baik baka binakatakaw ko ya, nabi kikina suku-sukura tuwa na ng dambura. May baka pinakita. Praise the Lord. Pwesa kay may, vu,
Ni beba ka matang taki no na nasangay matang. Sento ba kini mo sa mga raw ni nasangay mao kumay. Praise the Lord. Kung sige lang kini mo sa mana ko nga. Praise the Lord. And nasangay mao kumay and sangay matang bay. Doon kini mo sa mga marana. Usangay tama-tama. Iliw. Cuma dalam iliw na buah kapatid na beno-beno. Kento yung butane. Praise the Lord. Yung Lord, di saat ko nagkaroon na ng pula. Praise the Lord. Ito sama kami bilang atas ang Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mata ni Dona kati ko nagkaroon na ng pula. Ano na ito ako, na imaraw, na ilumo, na ibuko, na iseraw. Praise the Lord. Amen. Kini ka tolo, will matamay, buwan tolo. So what is it? What does it mean to be a witness of Christ, for Christ? Never can I do a witness na mataginawa. No ba? Tawag kayo naman mga dinandina ni Jesus Cristo. Daw tugon ko ay. Bulat ang mga boss na. Notale. Ilan na karoon na kakina. Praise the Lord. Hallelujah. Santo kami kasama. Praise the Lord. Hallelujah. Kilita ni sarang anak tamatan. Kilita ni sarang anak tamatan. Kaya bulawat na kinakalungan. Wala kilakan siya. Kaya mga bitali ito lang ang bulan. Kilawin ang tarangay. Bitali na kailangan ito may ito bukai sulti ko mga lo. Kaya kasara ito yung naiso na kaya na bulan. Bitala dito ko. Kaya na uniform ang dala dito. Wante kaya na mga mo. Praise the Lord. Yung kaya bulawat na dito kaya na kalungan ng besina. Ang dakili ko ay tayo sa akin. Bukan na lang yung isang puso. Bukan na lang yung mga. Bukan na lang yung togo. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. May bukai kaya na ako. May bukai kaya na ako. Sino pa kaya malang-malang mo? Sino kaya malang-malang mo? Kaya may tao-tao. Kaya may sa totoo ka mga ako siya. Kaya may tao-tao mo siya. Kaya may tao-tao mo mas mo. Next time. And then, kaya rin. Kaya ba may kaya na iba ko praise the Lord. Hallelujah. Sinundo yan. And brought tayo mo ito. Amen. Walang taro. Sama tayo sa gasol ka. Jadi, nakatakan ruang banyak, kita tulis ke bata, ruang tol. Berada dalam batanya tu bosok mereka besar lekor atau apa? Arasa berkasih lagi lama. Canada, ada apa? Kau buat bibi kita tu lah. So many look good. Acts chapter 2 verse 4. And they were all filled with the Holy Ghost. All. Can you believe it? We need 99, 98, and 100% Holy Spirit filled people of God in the church. What do you mean from a leadership position? But if 50%, kasi 90, 50% na sa'yo kasi 90, doon tama ni clash mga dombo. Doon clash mga dombo. But siguro ito mo, ito mga salita ni Alatam. Ito mga ligot ko na Alatam, panalo ito ko lang. Gaya ito ko doon tama-tama kaya mo. Praise the Lord. Doon tama-tama kaya mo. Ito mga bunti ko na ito, mga bipati na gusto ko sa mga nilunod. These are the troublemakers. Oh. This is why every church, the pastor, should be going through this. 100% Holy Spirit filled people in the church. Let the see like you can, and I'll put it in. Praise the Lord. Those are the video. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Ano ba kasi ito niya mata? And then, hallelujah, pamasok ito may, nung bukit ito daw may mga mata. Hindi na kasi ito niya mata mo. Amen. Nasama kami lahat ng mga karo. Pero mapagaliwan na iba mo. Kaya mga may sobuti na ako kanya mata mo. Siya.
Tiko Binakovic. Praise the Lord. Bueno, mo na yung imay mo. Mga mga sinatiyan mo na sa kalay ba ko. Naman na kay kalay yung kinunang sa apaka-apaka di mo na bitama ng mga dito. Oh. Yung sa believer na wala nila sa kalay. Amen. Bakit mo sabi din, kako dito mga mga pera, na maso, daw maso man kinibali, na luto mga bubali. Kung daw makawati mo na bali, daw kako dito mga maman. Praise the Lord. Dua sana na ibon saka na tulad tayo or may kapit daw tak na luto mga bubali. Praise the Lord. Navawa may matay ni Kaya kung nagkaparticipate na nome ito sa pagsilid kinanarotang. Nome ito ni Kaya? Ito bossa na lang. Bossa e na bebo nuotani, se bossa e na bossa de bebo sol, se nagdora kaya kataleso na bossa monta mo kami tilo tuka kina bossa na dui bossa naquela palavra pertence a speaking in other tongues. Já estou rotindo, vai, speaking in other tongues. Vai, olha lá ele te vê, entende? Pokoknya itu sasang kilo kan tu, sasang kilo. Nasi naiti, bosan di mana kan? Lalu kita perlu bulan emas, esat tosang lagi. Praise the Lord. Betul na bossa di buat tadi, eno na bossa na yaw tamu, raw di tata na yaw tamu buat kena kalulot naman. Sini kilay na bossa mo. Orang tu dia masuk kau kilay, so masuk mga ina, masuk mga tao, masuk mga rewa, se aku lupa masuk. Hallelujah. Dia masuk na bossa kau kilay. Na temor kilay sa kay kung masuk lang tigo, rata lang di intercept. Rata lang tako sa mga masuk ay. Yo na masuk ni biwa no tadi. Sini kala tu lang temor na may masuk dito. Bata na masuk ni mo tadi. Sini no na bossa ko. No na bossa na tigo. Ese no Ito sa juki na ito masagara. Betul sekali, orang sini kita orang tak puasa. Praise the Lord. Amen. Kita lebih taruh. Haleluya. Nakataka rua, terus nama kawaru kena itu libatan rua, tor. Segala bentuk kita, dobe putun, apa kita sudah, itu yang dua, adalah Yesus Kristus. And then may soul the gift of God, Holy Spirit. Praise the Lord. Ito ko na kupita may tomato merah, lebo ko ni kapag testa na kay Jesus Kristo. Nagabagay ko ko talo may koya, natulo koya. Santo sa tingalo na excelta ro sa katulad sa mga tingali mo ro bigyan na bakit ra po so kan bigyan ka santo ko tingali santo ko sa tao Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Sama tata cigo may kinato ya. Hallelujah. Doon tayo ya bro. Oh, Raj, bro. Rawi repetisi, karena langai bisa berpisah. Kau tahu? Baptism na why, se baptism na utang. Okay. What Brother Joe is asking, in other words, you should confess your sins. Let me see your soul last night. You confess your sins, repent, confess your sins before you want to baptize. You don't. Okay. Next question. Then I can follow up question. Baptism na utang. Yeah. Karena langai bisa berpisah. Ano na? Itu mirawat taman din mo bulat. Yeah. Karena berpisah. And why is it na utang? No. Yeah. Like the conditions are not good.
Aquela condition sa ramo. Sino na ipag-Diyos po na, why? No se tu kuli-kuli tu. Aquela condition di pag-Diyos sa why? Wala mo sa, bebo tu ita na may mga onda, di ko ni chisu na pula na may mga pula. Then, sa watia, kay water baptism. Baptism mo. So, yung matato ka. Rawa, nila ko may luko mo. Lang may luko mo. Padahal kalau si Tuhan bukan sini tira, era sa tiko na matin tunin buto-buto. Era sa lumini nichu. Padahal, kaya ba patusan ng cuma ya? Before you receive Christ, matin tulo kami kung lamay natin. Matin tunin buto-buto. Na kalau mo receive Tuhan bukan sinat, bukan sinat ita. Ento na lumini nichu. Isa cuma ke, matin tunin buto-buto. Kalau bukan sini tira ka, wala na salon. God will never fill anybody with the Holy Spirit who is still in the kingdom of darkness, who is not His child. Kau bukan sinitira na salon. Betul kau? Bukan sinitira salon. Bukan sinitira kau, sinitira teman kamu. Marami sa tulad mo. God fills this person with Himself through His Holy Spirit. Betul kau? God fills this person, whether son or not, with Himself. Fills this person. But you have to come to this kingdom, the kingdom of light. Kalau lang tayo naman matutulong betul-betul, lang may kinamatin rara, matutulong nonong mo ni toko, sangkay rawa buwan, mga sinati iko, matikiyado, and ano na yan utang. Praise the Lord. Tapi itu lalu mendengarkan. Sometimes you sama mulai bangun sama mikir, rodi lima kau orang petition nama yang ini. Sama ada kapal nak keluar. Right? Question? How can I know that I'm filled with Holy Spirit? Where is it? You have the ability to speak in other tongues. But some people will never think that They never speak in other tongues because sometimes they're afraid of it. That's one. Sometimes they don't want to exercise the gift. They don't want to exercise the gift. They listen to other people instead of going to the Word of God to find out, like we're touching tonight. Praise the Lord. Because that's one of the indication, one of the identity mark that some person, this person has been filled with the Holy Spirit because now they have the ability to speak in other tongues. Amen. We must, every one of us must be striving, reaching out to Parameshwar, asking Parameshwar, fill me with the Holy Spirit. I want to speak in other tongues because that's what happened to me. When I was born again, I heard other Christians in the church, they're speaking in other tongues. And in my heart, I wanted to speak in other tongues. One evening service, one preacher came from Brisbane, and he preached about the Holy Spirit from Isaiah chapter 6, where the angel that ministers at that heavenly altar takes out a live coal, a burning coal, fly down to earth and touch Isaiah's lips and say, the question that God asked, whom shall I send? And I said, send me. Ano kita sa maka? Pwede kitong talak, ito na siya, italayaw. Ito na lusin na yun lang. Kung gano'n may kinalaman ko sa amin, kaya yung buhay na tabi ng usun. Hangin, madala ka ulit sa aming usun, gano'n. Kita kaya ng usun, gano'n. Praise the Lord. I asked God, when I went out to the altar after that service, I said, God, that same angel that flew down to earth and touched Isaiah's lips with the coal from the heavenly altar, send that same angel to me. Send it to me with a coal to touch my lips. That's exactly how God did it for me. We were in a prayer one Friday night after the choir practice.
And usually from 9 o'clock to 12 is the church prayer. Chain prayer. But from 12 to 6 o'clock in the morning, whoever want to stay, especially the single people. But at that time, I was married with 2 kids and I acted like a single person. So I decided to stay in the church. But we were doing the preliminaries upstairs. The church was downstairs. The hall upstairs, the church below. So we were doing that and discussing the scripture, and we were just praying to prepare ourselves to come down and pray at the altar. When we were just doing the preliminaries, as if the angels flew, as if I don't know how the angel do it. Because I was near the wall. I was near the wall like that. All of a sudden, man, as if he just came through the wall and touched my lips. I felt it. Touched my lips. Bang! Speaking the other tongues came out of me. Praise the Lord. When we came down to go to the altar, that's all I did. I just prayed in other tongues, prayed in other tongues, prayed in other tongues, prayed in other tongues. And I've been praying in other tongues since then. I remember that night so well now. Praise the Lord. Amen. I really wanted it. I didn't want to miss out. Praise the Lord. I didn't want to miss out. I asked God, man, if you can do it to Isaiah, you can do it to me. Praise the Lord. So it's every individual person. Praise the Lord. How much you want it. And whatever you're willing to do to get it. Praise the Lord. Hallelujah. Man. So we get the one bisa tumay pura-pura. Nang mabinasa na ng tumay kini ng ronga. Na beli may dak. Kung ang lamba kita para rola ng ilang bayang doon ng mataw. Eric pat kay Nigel. Eric pat kay Nigel. Patang ilang bayang. Ako binakasar ko nga may dak. Lumusan ko nga na sinato ka rin bayang. Kaya matakatang ka. Labanganin po din ko na lagi. Kaya matakatang. Kung nalimunin mo niya ko na nakatakas kung may narongay na yan. Ito naman ko lang pala niya. Pala. Ito naman ko. Kirukin kalawat ako. So mamay na muli mo yung sinato ka nilunod yan. Mikro na wala nga may sinato ka meron na kirumay. Was daw. Ako na may. Kung may naman ko lang bitilan. Kung nung matabumal. Mamas ako nito na yun. Ramanan ko na may sila ko yung sinato ka. Praise the Lord. Dali dito bakit. Kalau tak pakai sangra nak kaji burung, dia bukan nak kerong, wala bayar tamu. Sino ni bayar, nalar tu vikia wala kerong, memang sini vikia dan nalar bayar tamu, dia bukan sabar wala nalar tamu tak, nak burung. Praise the Lord. Amen. Good question, brother. Betul betul. Iyo. Yes. Yes. Iyo, kung tujuh ko may dakya. Erau ni nakabangor na kalungit. Marami. Sabang mulai sa tiba bichisu, pati sa naway, dalam manala taboy. So no na. Rano di ko bichisu ay ke. What's sa kaya? Sarang sarang ni presidente na kalungit na alota. Taboy ko rin. Iyo. Erau. Iyo. Erau. Iyo. But it doesn't have to be like that. Bukan juga, doesn't have to be like that. Padahal kalau seorang na, yung tinggal cisu macam apa? Wajah apa bila sini? Sambil masih di mana altar. Boleh lakukan di kau cuma orang dulu. Dan boleh na baptisan na wine. Dua baptisan na wine ya, yung sama kasi di mana altar. Osam-osam di mana osam di mana altar. But the sini rawan itu tu baik tangan kalau this is the box we want you to remain in. God is bigger than the box. God is bigger than the box. Praise the Lord. Yeah. Because itu kalau kalau operai dengan orang mandi baik kau. Saya ni. Kau itu kalau cuma orang mandi baik, berarti kena baik. Kau nak beli kau. Praise the Lord.
Bunga naman nagkaroon, tabunan ko rin tayo mga bahay. Sa kami kaya nung masulit ko na tayo. Preso mo. Ayan. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Any more questions to talaga taro? Hallelujah. Nang wala. Tuloy ka matigayaw. Hallelujah. Doon ka matanga, bobo matanga, kanta matanga doon na boss ni mga pinilaka mo na kalo. Ano bukuli mga boss ay nasa bulida sa nakabilis mo na ba. Makabili mo lang ito naman ito. Hallelujah. Nawala Jesus. Nawala. Thank you, Jesus. We worship you, we praise you, we thank you. Oh, you're an awesome God, you're a big God, you're a huge God. Nawala Jesus, nawala Jesus. Mameroko ikaw mo nila. Nawala. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus. Hallelujah. Resista ilitiko. Meron ko sa tiwendo ng maso. Meron itinitiko kilo ng masogo nila kabisi. Hallelujah. Jesus. 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 Yes, Lord. Jesus. Amen.